Ekiteramo ky'ebyamagara omugo w'obukama bwa Bunyoro Kitara Margaret Kalunga akitebekanisize kurabira omu kitongore ekya Omugo Development Foundation. Abashaho bamazire ebiro bibiri omu rubuga rw'ekyombeko cy'ishengero ery'obukama omu Ruhoyima barikuhereza obujanjabi hamwe n'okukyebera endwara. Nturora enkurakurana ezi gavumenti ekureta, nturora ez'obukama bwaitu kutuletera nka kugamba for example oil and gas, roads, then factories. But our people have to be alive and healthy in order but benefiting omunkurakurana zinu ezirukwiza. Omugo Karunga yashaba gavumenti okurwanisa obutaringaniza obwijwire omu marwaro. Abantu nibaruga hanu bagira mu marwaro obujanja services zirizabusa babacharginga emibazi nibagibaguza kandi obunturora ikirengaho kuleta ekizibu ky'amaani abantu baitu abandi bafeera mu marwaro habw'okutatunga services ezo n'emibazi eibakuba nibenda. Yaterera abantu bona omuranga gwo kuguma nibaza omu marwaro kukyebeza bakamanya amagara gabo kugemerire. Abantu abandi batungira oburwaire batamanyire cancer, pressure, sukari mulyo kutumukumanya kiki baitu nako batererire kujumbira kwekamba buli kiro kugenda ku check up. Ogu yayongera yayibembera ehuri yo kugaba eshagama niko kugira ngo nakikora okuhera abakazi abari kuzara hamwe na nabo abari kuba nibagetinga. Omugando makuru bwa nyuma y'obukama bwa Bunyoro Kitara kurugayo bukashobora aha mikoro yo kujaguza empango eyo murundi gwa 2008 omu bukama bwa Bunyoro Kitara abatungwa barukira basajja Dr. Solomon Gafabusa iguru omu district ya Kagadi Baahemba ekyoto nk'omuringo gumwe gwo kwijuka emigenzo y'obunyakare kandi yizire nehwaho omu bukama obu. Abantu bayesorozaga nibajya ekyoto abagurusi rundi abanyineka nibaterera rundi nibabaliza abana babo nibabalizeka nibabaliza ekyaro burya baga kyaro kyona bayizire ekyoto hano nibabaliza niko ngamba nihayikara haroho businga. Francis Byamukama owishaza omu bukama bwa Bunyoro nagira ngo n'obukirabe kiringwe emigenzo y'obukama eriyo nehwaho obukama bukozere ebintu byingi ebyentunguka kandi yasima omuhikirwa ahabwo kutamwa amani omukwimusya ekitinisa cy'obukama bwa Bunyoro. Obukama bwine njoga rugendo iyo muhikirwa bwine njoga rugendo zabakukora emirimo iyo bukama. Obukama buguzire ekyombeko ekyamani mune kinyakuhandikira Bunyoro Kitara Kingdom Plaza Main Street ekimbere hari Stanbic Bank. Obunyoro butungira abanyoro bamasaze entambura. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto na Somas Tumwebaze.